umusirikare yavuye kuri misiyo dore yuko yari amaze hafi ukwezi n'igice adakandagira mu rugo, ariko yari asanzwe aza rimwe mu mwaka, ariko yatunguranye ukwezi kumwe mu kwa kabiri ahita aza kugera mu rugo rwiwe asanga harafunze nk'abasirikare, yishakira inzira agera mu gipangu mo imbere arafungura arinjira, nibwo kwinjira mu nzu yumva amajwi adasanzwe, kumbe ni umugore wiwe urimo umuca inyuma n'abandi bagabo, dore yuko uyu musirikare yagiye gake gake akiyicarira muri salo, umugore bakamusambanya bagasoza cyane. Amazina yanjye yitwa Faratopu, nkaba umuturanyi w'uyu mumama wiyahuye. Mu by'ukuri rero ukuntu byagenze, twagiye kumva turi mu masaa 2 z'umugoroba nibwo twumvisha induru ziri kuvugira mu rugo rw'umusirikare hano ku baturanyi. Twumva induru ivuza cyane kuko ariko nanone kuko twe twumvisha hari abantu bari kuhavugira cyane, bari kuvuza induru cyane baseka, bumva gusa nk'abantu bishimye bari mu gikorwa nyine runaka cy'abantu bakuze. Ubwo rero n'umugabo nubwo yari umusirikare, nubwo yari yaragiye mu kazi n'undi nk'ibisanzwe, ubwo yaje gutaha asanga umugore we arimo aramuca inyuma. Ubwo umugabo nibwo yabaguye gitumo, amaze koga gitumo biba ngombwa yuko umugore isoni zimwicagira ubwoba, afata umwanzuro wo kwiyahura. Yego. Mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara, umusirikare yaravuye ku mishoni ubwo yari amaze amezi 2 adataha mu rugo, ariko yaje gutaha. Ageze mu rugo iwiwe ahurirayo n'ibiteye ubwoba byatumye agira umujinya, ashaka gufungura isasu ndetse ashaka no gufata grenade kugira ngo atwike inzu yiwe. Gusa kubera discipline abasirikare baba barahawe ndetse no kwihangana kwinshi, umusirikare yihanganye yarasanze umugore wiwe arimo amuca inyuma, dore ko yageze muri salo akumva amajwi adasanzwe ari kuvugirwa mu cyumba, kumbe ni umugore wiwe urimo umuca inyuma. Arituriza yigumira muri salo, areka ibyo bakora barabisoza. Mu kuva muri salo umugore wiwe n'undi musore bakimukubita amaso, umugore agwa igihumure, umusore arahindukira asohoka yirukanka cyane, dore ko umusirikare yaretse uwo musore agasohoka. Uyu musirikare nawe arangije arasohoka, nibwo uyu mugore yasubiye mu cyumba n'ubwoba n'igihunga cyinshi, arangije ahita yicomeka mu kagozi ariyahura. Abaturage bavuze yuko uyu mugore n'ubundi asanzwe amuca inyuma buri munsi, dore yuko uyu mugabo yaje atunguranye. Ubundi yagiye agaruka nyuma y'imyaka 2 cyangwa nyuma y'umwaka umwe, ari uko ahawe ikibari, ariko bamuhaye ikibari ahita ataha, dore yuko akazi yari agashoje. Mu kugera mu rugo rwiwe asanga umugore wiwe arimo aramuca inyuma. Gusa abaturage batanze andi makuru ku ruhande, bavuze yuko n'ubundi uwo mugore asanzwe aca umugabo wiwe inyuma, bityo kuko aba yizeye yuko uyu mugabo wiwe adahari, dore yuko abaturage bavuga yuko abana 2 uno mugore afite atari uno mugabo, kandi uno mugabo yarabyihanganiye aramwihorera. Bivuga yuko uyu mugabo atabyara, ntago ari uko atabyara, ahubwo nuko ahorana akazi ka buri munsi. Ini ncamake y'amakuru ndaje turebe imva n'imvano, ubundi kubera iki no mugore yiyahuye akimenya yuko umugabo wiwe yamubonye arimo amuca inyuma. Turaje turebe n'impamvu uyu mugabo bamuretse agasohoka kandi arimo asambanya umugore wa Fande, kandi ari icyaha uyu mugabo yari guhanirwa n'amategeko. Uyu mufandi yaza gufata uwo mugabo yarangije akamujyana mu butabera, uyu mugabo bari kumuhana. Ese byatangiye bite ubundi? Iyi ni ncamake y'amakuru, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo umenye byinshi kwa kino kiganiro. Abandi umuturanyi w'uyu mumama wiyahuye. Mu by'ukuri rero ukuntu byagenze, twagiye kumva turi mu masaa 2 z'umugoroba nibwo twumvisha induru ziri kuvugira mu rugo rw'umusirikare hano ku baturanyi. Twumva induru ivuza cyane kuko ariko nanone kuko twe twumvisha hari abantu bari kuhavugira cyane, bari kuvuza induru cyane baseka, bumva gusa nk'abantu bishimye bari mu gikorwa nyine runaka cy'abantu bakuze. Ubwo rero n'umugabo nubwo yari umusirikare, nubwo yari yaragiye mu kazi n'undi nk'ibisanzwe, ubwo yaje gutaha asanga umugore we arimo aramuca inyuma. Ubwo umugabo nibwo yabaguye gitumo, amaze koga gitumo biba ngombwa yuko umugore isoni zimwicagira ubwoba, afata umwanzuro wo kwiyahura.
umusirikare yaravuye ku mishoni ubwo yari amaze amezi abiri adataha mu rugo, ariko yaje gutaha. Ageze mu rugo iwiwe ahurirayo n'ibiteye ubwoba byatumye agira umujinya, ashaka gufungura isasu ndetse ashaka no gufata grenade kugira ngo atwike inzu yiwe. Gusa kubera disipurine abasirikare baba barahawe ndetse no kwihangana kwinshi, umusirikare yihanganye yarasanze umugore wiwe arimo amuca inyuma, dore ko yageze muri salo akumva amajwi adasanzwe ari kuvugirwa mu cyumba, kumbe ni umugore wiwe urimo umuca inyuma. Arituriza yigumira muri salo, areka ibyo bakora barabisoza. Mu kuva muri salo umugore wiwe n'undi musore bakimukubita amaso, umugore agwa igihumure, umusore arahindukira asohoka yirukanka cyane, dore ko umusirikare yaretse uwo musore agasohoka. Uyu musirikare nawe arangije arasohoka, nibwo uyu mugore yasubiye mu cyumba n'ubwoba n'igihunga cyinshi, arangije ahita yicomeka mu kagozi ariyahura. Abaturage bavuze yuko uyu mugore n'ubundi asanzwe amuca inyuma buri munsi, dore yuko uyu mugabo yaje atunguranye. Ubundi iyo yagiye agaruka nyuma y'imyaka ibiri cyangwa nyuma y'umwaka umwe ari uko ahawe ikibari, ariko bamuhaye ikibari ahita ataha, dore yuko akazi yari agashoje. Mu kugera mu rugo rwiwe asanga umugore wiwe arimo aramuca inyuma. Gusa abaturage batanze andi makuru ku ruhande, bavuze yuko n'ubundi uwo mugore asanzwe aca umugabo wiwe inyuma, bityo kuko aba yizeye yuko uyu mugabo wiwe adahari, dore yuko abaturage bavuga yuko abana babiri uno mugore afite atari abuno mugabo, kandi uno mugabo yarabyihanganiye aramwihorera. Bivuga yuko uyu mugabo atabyara, ntabwo ari uko atabyara ahubwo nuko ahorana akazi ka buri munsi. Iyi ni incamake y'amakuru, ndaje turebe imva n'imvano ubundi kubera iki uno mugore yiyahuye akimenya yuko umugabo wiwe yamubonye arimo amuca inyuma. Turaje turebe n'impamvu uyu mugabo bamuretse agasohoka kandi arimo asambanya umugore wa Fande, kandi ari icyaha uyu mugabo yari guhanirwa n'amategeko. Uyu mufandi yaza gufata uwo mugabo yarangije akamujyana mu butabera, uyu mugabo bari kumuhana. Ese byatangiye bite ubundi? Iyi ni incamake y'amakuru, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo umenye byinshi kwa kino kiganiro.